Boom. Wakumul watukufu wajamalif, amna message ilo très important yakabidi niambe banu mambo ikao zajir ikao zojwa ujina ina wakati hamzaze ikao yatoa imwanahe hondani imwanahe mwanamshi harumwe baridi ikao ye histoire ekaido hanze famia he mzazi wajue ulani mzazi ikaido hanza umji wa mzazi wajue ulani ye mzazi ekaido hanza owakomuli wajue mzazi wo wajue ulani ye mzazi message yangu yinu ngamrongo haubiha message osuma mzazi wei ya ishelele danzi la mezishinda ya tambu ya kautabia ya kajuma haruma sakara we mwanahi mwanamshawi ya mzaya ya shida stamila ta ya mzaya hija kajalela shi mwana haliloni mrajina ezungu ikao heli zajir ngazi dudu sao ngazi jiwao nai ye histoire heli zenungu pia zajir wakati kwa mwanamshawi usikwa jana hanjilia emakati ikao omusabaka wahisa izu yaneleza wakati kao yikatar alikama si uswaf ni mwanamme célibataire shamiti mchafu ni mwanamme ndo célibataire sha njajo fanya ndongo ikao owenji wazifanya shati shilia rumba alhamdulillah mimlikao wazazi wa erdarasa wa unanza wa unitukuza si hunrumwe masiru yao harangi mwana mshanguo na mpartage video yangu yinu hati mzazi wa hadisi ni ya yele wa ukaya ndaye hauka zanguza jiri zorisa rani jakati njia harumwe suje ya mzazi wa ni mwabianesha tonga ya kautwe mwanahe masiru mondani masiru ya hidza na bariji s'il vous plaît partagez le direct de kam partager la laka imzaze ngujona tula mbu ya rongoa yariemgo raheja kanyambu iyele yariemgo haukaye menasi afanye mwanahe dukaya eke mwanahe hasubuti habwe hanyo hazami ya mru ngujobehe mwana komor ni mwana wimzaze wuti liambe hawa rani jakati detaye rekaga mpartage rekaga mpartage mbal sho muhimu ngamjuke mzazi ngujona mzazi ngujona ni mzazi mingamumjua simwanzishia message usiku jana haruma 22h simwambia mituram ngahunu Marseille ngoni jua ngam amini kakabatu tsuni jua mzazi hauna message yangu kaja répondre si pareil mzazi plusieurs fois 10 fois 15 fois wakati kama mwanamshe huo unakada mina yonziani j'ai vraiment tika ani j'avais j'ai ani tika mwa de quoi esprit menya igamjuka ufanya ni mwanamshe huo mwanamshe mvamara ikao nzaza ya mwambia uka eka husubuti ubwe hanywa huzambia mrumo mjini hawambia mru yenda waliwa ni masera honziani sheka husubuti ubwe hanywa ngamjuhurejiza komoro ula mwanamshe haperturbe hakaja subuti haunia ukaya eka jahanambia si para mzaza hebanda turam saspure mzazi yakane rohoku yanirie ula mzazi simpara simuliza message sabami turam ngoni juo baminga mhujuo répondez ye message kaja répondez message simpara plusieurs fois mzazi woi kaja jusa ze appel simwambia ukaya yekakuja jusa ngamjo hutransmettre un message dans les réseaux sociaux wakati kao ngamhujuo mzazi kaja ni répondre si para hanikupea
bonjour Koko Sukari. Timpara ma soeur. Timpara hanikupea ule mzazi. Sidi Timpara hanikupea. Sidi Timpara hazimi. Ngi obligatoire njarmo les sociaux. Ni urongoze avec le respect. Ni rdina biza ishatsonga watu manaho hondani. Parce que moi je suis pas bien là. Jana omusaba karangu juzi. Na jana ukada miwa miche. De mwana mina kabu na kanzana filize na gosho ntipia wazaze. J'ai rattrapé la grippe parce qu'au pepo jana unileme. Je me sens vraiment faible. Rani jakati njia hamu musonifu. Wahimu mzazi wa irambi ishatsonga ya tuma na hundani. Nongozi nukaona ina banubu wazaza hatu. Na mdojua ya ukaya ya usitiri mwana mzaze. Ya usitiri mzaze na ukaletizo mzaze mrumshe. Si wangwa ume mwako ukaletizo mzaze. C'est vrai yunganzo mruja mama hangu. Ya zamana mzima ikao kabati shwa. Mimi ibidi nifanye tout pour toi sitira nzaya. Shamzazi ya zaya wana wangu washe. Partager les directs mreti. Himamdo nangalie parce que wanu Ndugu hamada zinungu obligatoire si partage wanadamu pia waone. Shamu katika ugamnangalia mama foto kama si partage ile mzazi weye yaona hawa zazawaji na zifanya wailewa. Gamju harme suje. Hija zinungu heli izajil na heli zafanyishia. Vrema upulivushe wedamno wa ududu fumuo ikawo wallah ikiwa nadamu wajue mzazi wengu jolaniwa nana kana mabangweni nana marengweni ngani jakati njia harmo historia hemzazi ngani jakati jamu historia hemzazi gamrongo zombavi owana shohatu walu TikTok gamrongo zombavi owana shohatu walu armo Facebook rumabenya ukaya vanu unjua hanyumjua hamu omleta se kaseti gamrongo zombavi historia hemzazi ukayu très important henu wakati jwambia hemzazi henu kamna wakati mwishie gamsojo de connecta mwedezana haukaya uwandu na warongoza wadanyikanga mnisuiveo wanashaha tulikanga nyarumele zo sosio haswano yukwamba jivinza do yimna moto woyi ukwamba jivinza vanu hadisi mimi tula mido uko protejo na shakumo mimi do kuwa dailia mimi do kuwa tukuza mimi do kuwa transmete ya message ya kemwa na jimba nuwasaya ya bolonga mrugo kalima buma kalibo shimjuma bukaya hadi ya mwanamshe jenu siku wa ufundi Jibril ya lance message ya mbiona shokumuri hewe kamtawa ba TikTok wala dajale kamtawa ba TikTok wala de mwana wa dajale amnikani kose wana shoha tu kwa jaelewa fundi halance publication ima fantôme wana fik walo harmo réseaux sociaux wajine kona hanywa watuparo shukuru nje mazarelwa watuparo haba nje mazarelwa ni eldaras yetwila wajuha wapashia fundor sali Muhammad Jibril bahari Jibril hamiwana wasokaya jau waliwa zakaya ye waliwa zakafundi Jibril do koko sey wana wash do kwambia namfahamu dajali wakama pilato kwa mvumbuoni bo majinu ikao winchu hanya mvumbuoni mvumbuoni mazi na shaka mjijua gamjijua ni maka transmettre fundor tu message gamabioni nguna nijibu jerifanye komba ya lwa au kaya yekanga sikaribu kabatsu mru wazomu kabatsi mru yomu mimi nsamba oba misiduli atamba mru gamrongozo walaika wakawajibu fundi Jibril hasibabu de message ila kaifanya huwa na shoko kwa komo bada kwa jitsoze nguo ganyida hu bwana fiki ganyida hu nsola se message marongozo na wana shoko komo watongo jipo watongo pama ganyida hu Msosubu itumala se message mwambiana shwa komori ika walo komori wanjia haruma TikTok watungo ujele sa hawazi sha yensula fundi watu hala se message hawambia ani hafahamisha njamjaruma ani polemique mhundu tru mukazam shage fundi watu shaga mjoka ya mpe pas laisser je suis là pour ça pour le défendre parce que fundi Jibril et mahabaya ya huwa komori pe kajakansi kam samdu ya washini kajakati kamoroni shafundi Jibril hakati jumangali wa kumoroti pe abogama mioni bo makariboshi ekanga nyina hikma na msubuti mbrambia embaiza ani daile mwana wa Bruce likababa embaiza makababa watungo uheya opufanya izo wanzao wajondesa hawazi na uzinisa zenko ninde dunia ya muso mwanadamu yekani mwanadamu
yeka jo usiku ya joka ula wa duniani mwanadamu yeka jeda basa miti katiba ngambabu na mjesu Google mwone ani wahufa wa hafula uikangwa na mjesu YouTube mwone wafa wa hafula gabwanadamu walo wani wakansi watu wa journal warema gabwanadamu wadao nziani woto dangu anizo ajali kuma ni wanadamu wa mwabioni ni mafundi na ni wanadamu karanga nina upizo matu mlo hunu manga mlo chida nidi wanzaze bouche ouvert fundi jiblo lo fanya nugo mjuye mumji na mlo gozo na shwale TikTok bwana fiki wana shwale TikTok kwa jilisa hawazi haku mwono yikwamba jivinza na mko mtitamado la ikao yo ulisa désolé je suis en direct président Gami en direct. Olewa, jivinza. Nankasheti amado lem na mwana mtiti. Mtiti. Henu suka tunir tole ya story. Eba nuka jahia fami. Eba nuka jahia mji. Yina ata leo ya do himado jimenywa. Matai. Nam capture. Nam fanyicha. Yoniwe forme. Et là quoi? Rien. Ninika onyu kanti mla sefundi jibli le message bwana fik na mwambie mna jivinza no wasa ya wazie na mwana mshetsola yakata namba kololo subhanallah wonu wanada wonu kwa madunia ndai ngasi harma mondi hingri a vrai dire wonu kwa tsulu le makaburi hao ibana na shwatu kwa gamtsungo imamazini sazenko gamdi wazao ya ukaya mkana wa jumbani wafu mkana makukwanyu wafu ngabo wakaya watio kamjia imani mazia uchamfu heni makali manyabisha mtudoni ngamo mwenye na swatu data gani gazeti du samo alafu kamnaona makaseti na la réseaux sociaux wa himakata kifundi watu kwa na uhe wala message wa miembeza haukala ondwazo ya mzirengo wala yazi hao ulada wale suhete wale sutene wanada mwachafu na msubuti mlongo ngaruma biaoni ni wanadamu ikausiku mjo subuti njia fundi watu da fundi ala ce message hao mimi tula msala ce message gamjoloka à l'espace motwana bababa sheni mzima ujweda hata haperse Marseille ngawajo fanywa direct wanruwa wane shindrume haukanywa na fik ni wanafik wa shonga kama tsushida mafanya zediritizanyo makonsewa na shwatu watungo jipasho watungo jede sawazi watungo zinisema rufi alafunyi ni TikTok nywa na shwatu kama tina akili kama uduga mjohufa tuono mana matsuo maore et ma kalima yorongo wa mwanamme ça me touche vraiment le cœur même il y avait de larmes qui coulent je te le jure hakaonesa wana shwatu wa maore wa komoro comme tu le ukaya maudungo durante dunia une video ile ike TikTok wangado unabudi saule dufi wangwadona kunaona nzuro maudula wa dunia ni joka ne pichadi ujoka ne pichadi wanashwa tumle TikTok mingami TikTok wobira mwezi hata mezi ketsi njia tsangala mbabi shangani na ulada na mretsi wala ola mna mwanamso kwa bajivinza ila nyanronga nyujwa nyanronga ula nyanronga uyo kamtiti ula mna mwanamtiti ula maudungu jorengwa yakazobano yakansiwa nzazado ambe mwana hana mbula mwana hakazobano na botsola ngena batani ngudo ngo himarmarezo soso yo sunduwenko juzi sikada mina mzohangu Shabani wanai waili wa Komori hunu Faransa halme metro wanawashe wa âge de 14 à 15 ans wahimi wakaulana mare beze wakawambraseana vala akadeni mzima habale manyanyenda mtuli harme metro wawasuli harme metro c'est-à-dire ah tu vas me manquer na vala wakawazima wahima obonzema metro wafanya beze wambraseana wona shwaidi wana wasalarmu tsinu wambraseana beze wajam on wapartage langue à langue, élève à élève. Rila wabala wanjia mzimala emanyanya gurambia denjarme métro ola arambia balangue na hamu. Ah tu vas me m'accorder hamjia baiser devant nous les Comoriens.
mabiso embrasseana watina hatamba pitié yabo mimi anzango ngoze ni famille divinza na mlete mnakasha to dawa deja sana nambaze ezitswa juma uhunu emna kwa mafitiwa na ziba ulisa na mwana mtuti ya madola yasungo uheya yoro ngoza wa juma hena wa baba hena wa zewa ya marezo soso kana mkaptire gami na forno na mkaptire gamjo tushe yo hija gamjo renga sufi na tukana jao nikamtina tahikma panibo makalibo shubo majindu wanafiki ngamjo kansa mlo abaga mlongoza warongoza mimi ndio ko soutenir madame Komor mimi ndio ko protéger madame Komor watu lao zengo misikubali wamenaswa misikubali waronda unaino anwa misikubali abogarambiao na msiye ni wanashaka ndamwe TikTok mrex dauri sabaka mtujisa kamtsujisa gamdelire banu ekanga mdanza mangalese video zanyu mpwa mahana mundu gamparisa ulana gamdezi wao gamkomante wao nai gaminsulte wao na muone haya wallahi katika Komoro we mnajivinza we njwele ato mjina wana mzee ni mremema beyata na bizia bakatina janawe tu penses que tu ani go fani ndogo za utsonga si lo fana tsa wanza uje si lo fana tsa katina ata janawe mnajivinza zia urensi baulisa na nimlo unulaya mwitibi ni muhiyar réseaux sociaux les enco on n'a pas besoin de madame chez les manza sitara madame chez les manza sitara madame chez les malaise na mfanye be réseaux sociaux ngabwana da muwenji siwone mbaba ola yakau sinis wala mbaba wala wababa ika wanzo wao nese walo komaruka ya nlile bo jivinza ba je veux venir parce que mbaba ola ngone so picha ukaya il est content Lena Jivins, yedi mani mbaba ula himabala jizini sao, mfano ja Jivins. Alafu kunu wanada mkololo mguna kupone sharshana. Awagari mabia unikaganya message, na mlance, wanashua tuwazie, na mpartage wanashua tuwaone, na mangali, vaneni manamshi, yafanya ulaba, wauzini sanko, na mfanya juwasaya, panshatu mzini sanko, mazini sanko, na mfanya haini za ufanya, mimi tufanya TikTok. Sizini, moi seul, j'ai pas, tu vois, mais je suis pas une femme, wesh. Je suis pas une femme. N'importe quoi. N'imsi beulis. N'im partage on a choisi na n'im de suma ces commentaires. C'est tout là on a c'est Facebook. Nous on a chez comme je descends bi, comme je descends hawas. Ya bon zarambi ou imna jivinzo haona wajuhe wamfunge mikabaya. Demo tola ngucho ya kanabara rulo. Ola deja hasanga hakantiwa. Ola deja hakantiwa. Deja hasangu fanyiwa. Parce que moi namshe wa adabu na Malaysia tuye shima fitigaja just puta jibeno helila. Abo makalibo shina mwabe zomjo kanza mwabe. Ola deja hasa ngukantiwa nguzi fanyo. Yode mana litoro ya oswano merlo France. Auka ilangu litoro yo sisi lo Komoro. Dasi lo ula ya ruone. Na mangale phone. En sundwa hun. Gamina forme njema. T'as quoi? Rien. T'as rien. N'importe quoi. Haula wa mpande wenji harmo sushi yangu gani hatsiwa. Wa Komoro watukufu. Gamsa osamaha nambie mzazi tso ikao usikwa janati mpara plusieurs fois. Désolé au cas janati batishiwa ne bari harmo musabaka parce que jakana ji protéger. Nzaze kao usikwa jana musabaka wa hisa. À partir de 21h 22h si par ça manam shohangu hanambia vansi jabana musabaka depuis longtemps ili njeni hulindewa haukaya titola hondani ntsina mdu na just mutina mwambie tutsidao be makalima kuyamba saspure mzaza hangu yanje iman eka humpara hauhumweleza haukaya hanambia ekatibwe hanyo atsamba zenrongo ikao de shatsonga na toloda honi nzaza hangu kana unihanti ani gujoni sisa Komoro sabiha hufanya hamba mimi nzazangu uhanza ya Komoro hanza Komoro na ntimtiti yanlela mjomba ani de mwanamma auke mwanamma mjomba hangu ukajazaya mwanamsha emrumsha mjomba hangu kajazaya mjomba hangu hanrengo katima mangu ya nzaya hedani kimrumsha hanlele hata mamangu ajwa de mayoti hende hazaya wana
haja hundu namna Mwenyezi Mungu amnikabati hawasuli hunu Faransa wasuli hunu Faransa mamangu huo sikaujwa kai kananza ukaika nipara ikafila nami au kaya huyapashia honda mayoti hakaudeteste emrumsha mjumba ye mwana ula afanyaji doblie haunru manzanu wahe yenda ya mjua Komor ikao yeti manzanu wa unafiki shamu mjini hasiabo hamfanyia banda wakauishiliana hamfanya msafara hati mwana msheula haviri yuandu wavira wasuli Faransa ula mwana mmeula hambie mwana mshauka yati hulenge ujahu nishanja hulenge ukanjeni uprofite ukemru mshangu chaska hulenge ili heze tambuzien shio na mama ya ulela baada mama honge hunu gujuhanza ulewa ula bwana ula ham eda te mwana mshanjia Marseille unjia Marseille ula mzazi akane mwanahe ya mzama yoti akane mwanahe ya mzama yoti mwanahe ula hakama yoti wibu ya njia haja koda huni yabu haja haenshi dene mzazi ula dene mzazi ula au kaya mzazi hajo kaya yewe ngujwe na lahu yewe ujo mrengando mzazi kajia kanashwa amriga mwanso da honi ula mbeba moda honi haini wakati mzazi yaro ngutungu hanza ya renge mna mwana ula hata ika mungu ni mausiku ye mwana hakaya bowaichi ne mwana haramba ukaya mzazahe katsumanza kati konta ukaya yekale makatwandu walao haukaya yeka ile wakati kwa ya bidia ele na uo mzazahe ya mzazi wa mwenyikoza wamezishenda yende hata ikamungo na usiku la mrumme hawahie moto haukaya homwahi tukakaido njia na ulawa no hamalia eziungo hamalia eziungo hamjia hamsere hata jihunu hamholelea ibatania hiyo ula mutula karma tambu ikaida hata usiku hambia mzazi hamba buma mide mwana huzaya wana ume warufu kujaza hata mwanamshe emrumaho nguntabisho hunu dahoni emrumaho hani menyelaze nguo hende hata mwane darenge mnango wa hajamone sabo ya malia mzazi amwambia kika husubutubu we hanyo aho huzamba nganjo popo nisije hurengi ula mzazi kajenda yambia ula mrumme ye mrumati juenda za heshani hamalisho na misi hansimiyadi au kaya mzazi mrumme uo mrumme ikao jwen ni mjuao ikao vidoni ngujwe iwona ye definga njomlansake vidonga mwitimisi ye mzazi ola haba imana he ihanyo haba ishia ngwanzo jo unimanise ishe de chavia unufara sa muhumaniso jebo mama ye mruma hungu ntabisho nguni kome umwabe yazie haba ntina umwabia ukakati umwabia gujoro haende za subhanallah mwambia ntina umwambia ukakati mrumango gujoro haende zahe hamba bumende hili jusqu'à quand hamba stahamili omwimuti mbule ya tuyasheka ngukome yo mafiti ya Rabbi wadzahatu wa Komor mrume mafiti guhumenyelo esprit mwanaho ya sufre kazi jahisabala mwana ula habaki armatabu na shida ilaidi ula mzazahe mwenye umzaya wala wanaumahe wala wa maore waja akana mwana mahe wa 18 ans akana mwana mahe wa 20 ans emna mwana mshenge na 25 ans we wanaumahe wa hajo kwa buzirongo nga zujoka uzia wale mbebe uleka na umtabisha contrary wanaumahe wala wa haja gwanza wadorema gwa mkomea gwa mderanjo bati mwana mahe ulone 18 ans yo ukira mjili umshanani mzazi roho mwana mahe wanzende areme mwana mshoma bia ukayare arrête je suis ta grande soeur mais non t'es pas ma soeur t'es pas ma soeur ah bah je suis ta soeur biologique
shama manza kumurula mzazi hakawona hele wanaume wala watoto mwanamsho hao hondani wamtadishao wametoa galère ikamongoma usiku mzazi wakayabo imana wa 18 azigara mwanamsho hele dufi yende atemo kwa mambia mzazi ukaya ngamjo zamba ngamjo para mamangu lokomori ni mwambie ganjo para mamangu lokomori ni mwambie ola mzazi hamwambia ukaya ndula uza bango jura jay komor wallahi subhanallah ola motola idi hata zangushiliza mpaka parce que mwanamma ya mjiliwa ndani ngwanzo ya mtsuwe zamvu ya mkensi na mzazi ngubu bandani mzazi katsu intervene ngujino ukaya katsuishia na wala wana magavresh wana mabandi walilishi hama yoti mzazi hudi wazaka unjo hisite unjo usitende mwanamshawu mzazi hudi wazaka uza wanaume ngo mabandi mzazi hudi wazaka uza wanamege ani kwati harumanzeno normal kubahari yemrumaho hatowana kutwambio wana ukai we mwanamshuhani wakweli finalement ula moto hadeklare ili ataharemme mwanamma isho ni shaka uka ajale mwanamsho ya dutola honda nija hareme mwanamma he mbeye dayani njoda hon mzazi mwambia bahiro hamwendeza hamtoa nevalisi hamtoa nevalisi yemzade abale valizi ya jarmo musabaka nguni lindo ya janelezi wakati ratimizo musabaka yemzade kajani suive rilungana la sinema kandida rende batima se 14 rende rili e mwanamshe hari suive nsujua bala hari suive toujours shantumjua hakanti hobonti rile mbandu lutimizi garda uzatu hatsondunga ningoni hatatswa sulibu Genville sikotse mwanamshe iti monoflis piati ibanu ngunsuve wiharende ngena ka umuhimisa mwanamshola nambi hadisi nupea ya ukamzazangu antondani bambaba hangu ablo ni komiatiza bantu sputina rongo nti sputina rongo imwana umangu wajanzo jwani viole wadonsigara zamvu timreme mzima mzazi hantondani turam msashe solution para mamangu umweleze si para mzazi kajanji si veshia mzazi message écrit plusieurs fois si dit para la mzazi au téléphone ya répondé kaja répondé plusieurs fois ngende mana nifanyo direct mwana mshola njajo shida nde mane baridi yani wahi lo ukaya timba ko bonze pendant 22h à 23h haukanja jomba la hujangu ndani hangu hakoma mwanamshe mi mwanamme hojanjeni mrede naye hauninje fikirambi sidaki dami naye hobonze juma utsa solution si para mzazi wo hamrenge shanjabie mzazi hadisi sumabe mzazi kawo hajanyo ajaja armo musabaka aja sove mwanyenye hapa shahaneza yabo mwetsi abato akati njohuje ye message yunga muhambiyo we mzazi yeka kujao na waregrete warejeze mwana hudahoni nganjo huvumbua nivumbo no mji waho nivumbuwe ne famille yaho haukanga ameni ukamituram personne ne me fait peur que Allah personne ne me fait peur que Allah wanadamu ngwajo hujua ya ukemrumaho hanza ya domalie mwanaho wa mzaya wangu ngwajo hujua ka wana umahe wala maore wa haja hunu Marseille wakanza wadomheya zamvu hutaua utomanaho mwanamshe ikawodo ujo usitiri maudu uwodo ujo usitiri maudu magavroshi yao kwa na usitiri haukaye kawa wana walona hikma na akili kwa jajuanza lukume mwanamsho hao ikawa wana wa huramalezi wa haja wajojibwana mwanamsho hao rani kwa tina mwanamsho hao itoti mzima
Yemana qui j'habite à Régé, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Elle va faire quoi? Katina famille hunu. Yemana meya comme ça il y a yambe Faransa ou yo ka Bretagne. Cha ngam amini okaya mimi tulam. Je vais avoir une solution. Je vais trouver une solution. Cha mzazi reika ngujo kaurejei reika kana kaurejei wallah ekaguja tsahimana waelewa ya ukaya ye makariboshi wa wanaume wa wazaya akawa msuwa waza eno akatajo njilia mtujwa timizi amjua timizi wambie waje shazo njo kwanza nuhambie hili ya joka husitiri de mwanamshe au kama mwanamshe de mwenye sitara mimi tiramu kama Mwenyezi Mungu wananjo waza wasitiri mzaza hangu au kama namme kabati choix mais ça fait un parent mais il n'y a pas le choix c'est le maman ya wewe mzazi warengi mwana mhuaho wamreda sac de frappe wamnike mrume ile mrume ya dobia wabulio wanao ile wanao wadorenge mwanao wa mzaya wadorema wallahi na Mwenyezi Mungu umra jahannama hukelensiza bomzazi umra jahannama ngo huvua urangu duniani na akhira hauka yahudi wazaukaya mrumshede mwenyida mrumshede mwenye sitara shamguna jaili mwanao wai wa mtobo nze ya tirenge mafaya haho parce que mafaya haho yo mayi ye mafaya haho yo ududusa mafaya mzaze ya hafiliha na mrumme mtujwe mrumme wonge na ya 1 metre na 200 metre shangutsa woye mrumme uo rahani mwana heda mwambia mama wakati waro hapapa ndubia hata hanimalia zenguo Robi hamalia zenguo ahonesa kasuhutushe kazi suhutushe kazi suhutabisha shamwana ikangu juhu sitiri ya upishe kagawe mwade ya hangane kagawe mwade shangotsa we mwana mme urahane mwana huwa mzaya ngotsa we makaribushe wanaho wa urahane huwa mzaya haukaya wa mzaye mrumaho wa ngujo huransi qu'il pleut qu'il neige wana sohang yo utsouturu kumru mzaze umwana shamru mme uwo ekahufu hauhurade ha handicapé kana hukalansiza haukadalilu liwono yekamru mshenge mziro la plupart ya wana umewenji wa udegute hano anwashaho baada mwanamshe yo change mwanamshe kange mziro yo change ze suraya yo change ze suraya yo unjia mnakulweli wa si bizarre yo ujwa uziba mbaviye mindu yo ujwa ukafatigue omwana ukahamango dudu homuo na ilado wakati mrumshola ya kaubidi ya hunde mahaba ya bwana sohangu ngono wakatulo mziro mrumshe mrumme ya lona reta rizinji za uhubamana uhanza ngel jirambi wakati kao Mwenyezi Mungu gujo huwesa mdu hao mwono ngel jirambi wakati kao Mwenyezi Mungu gujo huweda handikape au kakamdu akana mrumshe hafu kabati mrume ya paroshila resiste ena 2 ans juma ushele ye mrumshaye ode mbaba huwana ode mzaza huwana hangu hananza hantukuza katina nugo ya tukaunifanyia ye mbaba huwana hangu sha wallahi ino wakati mrumshe ya sayafariki otuhunga balale buzidu mengi lonziani boulevard nationali mopianga tungo uruja na bale mrumshe ya mwanziza wanadena ya safariki eyo no goyinde bomzaze wabidi utsawe mrume hamandu wo rahane mwana huwa mzaya mwanamshe wakati ka ukujazaya hata mwanamshe itotsinduwo Mwenyezi Mungu narniki hikma Mwenyezi Mungu narniki fahamu ya Rabbi inde dunia ya mwiso
Je suis en direct. Je suis en direct. Laisse-moi. Gamuhambio bomrum mekalboshi. Wallah. Wallah. Eka kujaunga solution. En tout cas, mimi no hubahatisha. Preparo wanaho wao mbaisa makalboshi wao kawa kwa na unishangaza. Shanu hubahatisha. Wakomoni pia ngwajo hujua kawedu warenge mwanahe mrumshaho. Wakaudo mkomea. Wakaujajoke ajali. Dawono wana wa hemru mshaho. Mtowe mwanahe hodani. Iyo miadi na ihansi. Iyo miadi na nisakanga mjo batisha boulevard national. Qu'il pleut qu'il neige. Yaboka hone direct yangu. Je prépare ubali unkazi wa hangu. Rane jakati hufaliki. Bano hufaliki wakumori ngwajo hujua. Wakumori ngwajo hujua. Bonu husi. Tampakale yabo. Je suis tellement mal. Je suis malade. Chatsirenge risk ya ufanya au kaya ya wabasangi obligatoire nrohe na one mwanamshe huo sahimbango nimnike ale au nimnike na mapesa ya garde en attendant sahi ikimzazi ya lodi nae au kwa umzazi wa mahaba na nyanzo ikaw yunanza ngam amina ukaya ngujo kapre ya mwenzi yao shagam natundi gamna tunde nimnike na real au kaya ntsina sha ikantushida tsuru 50 euro au 100 euro timnika ujoshida juhulie mbavania ya juhulie mbaslip kana utswene dadunga mrihu ya mreda naye au kaya sinyango rijar mwetsinu ridiwaza rijar mwetsinu iriadaya rijar mwetsinu ridiwaza sitara ya wadzazahar yesitara ya hanyu dasi wanahani haswa de mwanamshi maturam hajoka hanza ya zae haukaya haza wanawaili wana majumel waunja wao na kamtiti saf à peu près anzelet kana 2 hajoka hanza wanahewa wabaki maudu wajua msitiri Mwenyezi Mungu watamani Mwenyezi Mungu watamani mzaza wangu nanyi wazazi s'il vous plaît mwanamshi ngi très important par rapport ya si wanaume mwanamshi ngi très important au kama mwanamshi udubalo isahani mwanamshi udubalo nyungu mwanamshi udubalo tout ce qu'il faut judahoni mwanamshi ujo usitiri mwanamshi ujo huyeza mwanamshi ujo huvaza bumzaze utitsawa na magavuro shwa wazama yote ho wajamu Marseille na ya wanadamu ikao wao wana deja de magavuro au kaya wana wahunga malezi wohija kwa jajo subuti wambengwa kume mwanamsha yabo mzazi ngotsa wana wao wanaume utowe mwanamsha wa ihonda ni ya galeri ya parisi wanadamu wa mkenzi ya parisi wanadamu wa mlezio ya parisi wanadamu wa muyafi harmati ja Marseille itapakade yabo. Je suis désolé parce que je me forçais à parler. Naminga memwade, je suis épuisé. Shambo Mwenyezi Mungu yarnike sitara, yarija iliyo mwiso mwema, yajaliwa na shohatu. Oui, Samba Ishenjo Komnika Saidi Ahamada, ok? C'est pas ton problème. Sabanga Mjoheda Ganjo Mwangalia Ishenjo Mnika, 50 euros, 100 euros, c'est de moi, c'est pas pour toi. Ok? N'importe quoi. Si tu as besoin de communiquer, j'ai pas besoin de toi. T'es qui toi? Pour toi quoi? Si tu as besoin de communiquer, c'est ton problème. Si tu as besoin de communiquer, t'es qui? C'est moi qui parle, que je fais. Même national, faut ça de Mohamed Jibril. N'importe quoi. Gamjo hunda solution parce que ngam Amerika norongozo wazazi unishilia no hamba wa ubuwe milango bon emzaze tsengu ni par ça se pourrait qu'il y a déjà hasa haono ye video yangu sina kujibu j'ai pas envie de toi voilà nani kwa jana mpara ngeni parao atampaka de yabo
je suis désolé. Comme ça, Osama, Mwenyezi Mungu narisitiri, Mwenyezi Mungu narinike mwisomwema, Mwenyezi Mungu najaili rdwele ya ukaya hunuri jangar julawa, kena uparujo kiribu watukufu, hunu karjaja jeribaki, hunu karjaja jeribaki, moto mtiti hufa, mzaza huyo ujua hasta hamili mezishenda ya tambu ya hamili, emezishenda kajumatabu hasta hamili hata usiku ya bidia kushi, hahuzaya Mwenyezi Mungu hutamani, na bala hatabia angejuma ukarese mba angejuma ufikire mna mwanaola hata hazaya imwana Mwenyezi Mungu mtamani yapo ketumidi jihada yerenge dunia ino ribaba ise ketumidi jihada yerenge dunia ino rudi wazokanga joheda rikana wenji na wenji wa ribadingo rikana wenji na wenji Mwenyezi Mungu watamani pourquoi moi tu ram rudi wazaya ukaya kawana ula wani halakal mauti na renda njema ritukusane ribenzane mana shahangu tampaka de yabo. Je suis tellement désolé gamtsa Osama ikaitso katsinjia nayi au ikaitso katsongwa nayi nisame aswa de mwana maulana agressé yabo yanambia sharti utsohambe maruju communique. Je suis désolé gamtsa Osama parce que Dieu kinisha ukaya les kalmana hambe abona agressé. Ça se pourrait nous déranger. Ça se pourrait nous tabisha. Mishumbe, je suis malade, je me sens mal. Aukaya Jésus na jana njasiwa. Aswabudu musabak. Midina ka uhafila nezangu zontipia. Wamiche. Aukamidi mwana mena karo. Je suis faible, je suis épuisé. Je suis désolé. Boum.